whakatala whātu le nei fo ia sto fau mai Samoa, ai o le tautua lau Samoa Entertainment TV, le malu o whaafonga mai New Zealand, au se talia mo whelawala lo langi o le ema wa mai e tātou whaasalaunga, i alo maia o le tautua le nei, whai pea a lau Samoa Entertainment TV. E ui olo o te ena uma le whaipule le tūmalo sanga ngatasi le fionga lo au kene ti sio. Molianga leo e au fiai mal wha o lima. Ai o le vai so nei wa ave ai itua ma wha lea o ngā il wha amsinonga mawalunga. Molianga o ngā e au fiai matua inga. O le whao mea wha asanga le whaipule. Ma il wha amsinonga il vai so nei o li iputia le Samoa Observer le toe wha au itua molianga leo ma le ofisa o le loia sili le umane ai o na ilo le sootanga. O le whaipule i le tuo inga i luma o le whaamsino Justice Roma. Natalia le whaamsino le tāl sanga e whaau i tua molianga o le whaau mea mal molianga e tasi o le whaau o lima i le whaamsinonga mawalunga. Pei tae le whaamsinonga whae tū malo lo tū maulawa isi molianga whaasanga le whaipule. O le amta uputau whaamsinonga na fua mai i se ese inga i le vāo lo au mo na tau a inga imta uputau lo tui whale. Pei tae na whepa ia i e peo na moli mawina ma moli tū ai e leisi tū le whaipule i leo. Ma whapena fo i ona avantu le whaasea le whaipule i leo. Whaasanga i ona tau ainga ma whai ai fo i molianga leo. Whaasanga i le au ainga. Inisio tala. O tinamata mai tai o le au whainga luenga. Alimtanga luenga o tinamata mai tai maanga fso tai. Na matua watu umalawai avantu le lato fusi ma leo popo. I whanau o i totonu le campus au whahopi tuana i mato, i la son nafi. Ma moli atu i aile lato mea lo whai tofu lava le tene titi, ma le tama, ma le awhi e mana tuaile kilisi masilu o lua wha, a o i aile lo toa wha muenga. O le fionga le minister, mtanga luengo tinam tamai tai manga fsotai, muli pola ana losa ale moli o na saunua wha amalo si au i whanau, e silia le fitu se fulu mai le pepe e o le sfulu valuto sanga le matua whaatasiai. Whaatasiai mtamai ta italavou maitanga ai o whanau ua tuulafua i e a inga. Waluma whanau e o latou so tanga i latou matua. O latou a inga ma o latou pasinamanga. Waluma whanau o iai o latou so tanga toto. A o lea ua a inga mai i tutono le tatou. A ayo pa moe nga so manga moe ko ngatia. Wana se upo. Silineu male pa iyo tato to manga. Ele ato se fu pa semi. Ai tawia. Tawia se me ilo ai. E moli ato le mato pa atai. Le a u tato mutanga ko ngo tinama mai ta. Wa fio anga ma so ta. Lo yaye ko tato pa na pa anga le. Ole nau ta inga tato mtanga we ia pa amalo sia tato sotanga ai sia te tala fai to manga moe popo ngati o ba tu skuta sama silini ia ele tu ina i ko ilalo ta o ne nga we o le bona puna wa ila o ma presidente mal pa io tato ko bich pa poe. Ya mai se ko pa ia tato o pa nga benga nga tuoi. Ya tu sai o le nei ka mo mo. Wana o se tsalo tato mtanga benga. Ma to te tu i luma o le tu ma walo o to ma ros. Ma o per to pa le tu. Ya la ya ma tu tsalo sama molia wa ko ise. Pai nga o se van pa mai ma tato mtanga benga. Ma pa bia yo o le pia. Le a ko ise tau ma fai nga tato ma lo. Pata we nai se vai nga tupe iti mal pata wa e tu mai o to a au e aba ngali mai pati noma o le tiute male mata fai o i awale pui na o tata wala mfana ia bi ia le tua na tata pa na ia na dole e toa pa lo ko ile tawata a tono le lava wa avea o to ma au tele nei aso ia pata wa ina ya alo mapana witi leo pe pa ni pie tu itao mapa pitao wana se pus wana se opo man e moria tu ai no mato alo pa ang e tasile afetala le me alo fatu pene tau au e avanga li mai le fa soa ale au ngā sese i tu tono le lotoa
ai ole pulenga. Ole to manga mo e poponga tia po ole SVSG Samoa Victim Support Group le si leo fala po tonga ua maua siana vai ngā tupe. Mai le tupe wha soa le malo e a familiona tala ma vatu iai inga ele malo e wha au ngā ai. Ona na fili ana wha umaile se fulu ono aso ngā ruenga wha tino e te atua i sa wanga na wha ta uai le au ngani le a fine ia sana losa a ole i maliu mātua i alolofa i au tau whanau ma i ngata i a te ia sa wanga. O le sifulu ono aso ngā ruenga wha sanga i sa wanga e au fi ai mali wha solonga o ma kete lau whai whato anga no ftane ia fio anga o le isi la sanga le nā o le ngā lulue wha tasi ai loa o le tamā mali tina e a tina e a inga e alai whato anga mali tamau a inga ia tau fi ai le sa waina o tina ma whanau e alai le whai mea wha tasi ma whialo whani. E ono masina leo toi whaatalitali ai tau ainga i lalo manu i le suesu e ngal whaamsinonga. Whaasanga i matai e to alua ma o la so tanga i le tau mawhai. E le si tala whaasoli tu la whono le sua whaamitua nai o le fio ango lalo manu. Peita i o le toi tulitulinga o le mata upu i le amatanga o le vai sonai. Ua whaamawina i nei lo la te ena o molianga leo leo. O le pepa o molianga leo leo o le iputia le Radio Samoa o ke topa lua tolu o le lua o lua tolu. Na tau mawhai eile to alua o tua ia e whaasoli tu la whono le lesitalanga o le suafa o le amitua na i o lalo manu. Ua ato whai nei le masino yuni lu o lua lima ilo ai a la tali te te. Inisio tala o le asolona tolu le nei talu na tatala e whale whaapitoa mō ta alonga soka i le malai ta alo le apia paka o le whale ta alo lea le FFS e tusa o le se fululua miliona tala alo na tau. Mai o se whale ta alo sili o na tele atu i le tunuu e pe ona li iputia le samvali le malo e lata le whātau sanga o whau tusa o le tolu tau sanga mle iwa masina peitai. Na iai fo i le sao le malo e ala le tiu te o loa na au mai e silia le miliona tala. O le whaleta aloa olo o iei tonu malai soka e lua. E mawhai ona wha o ngā fo i mo isi mea whai e ofi ai le lua awhe tangata. Ma le tu e whai ai ta alonga whaataitai, peitai. Wa ofi ai fo i ma le potu fono o le ofisa tu tonu o le soka. Ma whale o loa e lua e ese mai isi awa noa mo pisini si le isi tu. Ai ona whale ui fafo. O le whaleta alo lea wa iei malai soka i tonu wa au sia tulanga whaavao malo. E mawhai ona whaonga o sesi malai mō tā alonga whaavao malo. Masau noa le minista le tu mau tā alonga me whaafia. Le minista o tupe lau timu ia wele se a whawa ai le mitanga ua mai a le sao tele o le FIFA. Masanga maua ai e Samoa awa noa e tali malo ai lea tā alonga ilo tātou i tūlangi. Ma o ti alo iai e le sui pāle mia fionga tuala te vanga Iosefo Bonifacio ma le sui prestene o le FIFA. Ai o le Prestene o le Oceania Football Confederation o le OFC, Lambert Maltok, le Lipine, e te tala alo ia i le whaleta alo. E ui olo o te ena uma le whaipule le tūmalo. Lau Samoa Entertainment TV malana tautua mai Samoa le nei fo iaso, whapopunga le aso atai au. Mantua le Wendy's Design, mo so la e pe au mai Samoa.